UMLA ka South Shillong constituency ubasan Borsulai haka kharar trek uno apra arajar apulai. Ulalit banjurep ya kajaka kabadon hendreu akar tam nagbenta bersnai ke Urban Primary Health Center haka Shnong Lumparing ha Shillong. Kani ke project kandai kaban bay tingka reketanat kakot kakya ajong kejela haga jinglot kaban kot sya kasau klor kendai pukendai lak tengka. Kaban don chpotli gijing tia badai kena ke health center on pendap no banshna hapok kalai pau benai. Habakran akan negasngi nakaliang ubaksan Borsulai ulak kedau baban yo akan nukan skim kam de kebasok kum kinong yalam. Bat ki hab ban trishtom ban penurlong bat ulalit ban buat dian haduk hakerdan menteri rangba. Kenang ban lak ban penurlong ya kene kejing temu. Ula ban rap bagane kejaka sumar kan ai kejing syakri ya barok kinong shong shnong hagane ke constituency. Bakan long kejing yarap iki bedon kam kejing sumar ke bakerki. Hagani kejing lang ledon lang UDMHO Dr. S. Lindo kinong ilam shnong di bakentop yau ba Doncaster Shabong rang ba shnong ke Lower Lumparing uba HB walang rang ba shnong ke Upper Lumparing u Shaipar walang urang ba shnong ke Riyadh Laban kenjat football kiseng samla bat kibe-kibe. Ko pori ba sela ako suawin song tan initiate bat kejing tristom juga wanyang kum executive engineer kabangim cinman ka tayong ya communicate Banyambari showroom bisanang gumno ban pay kan proposal hadin ba James sang ma alik hitaladi hak harus saut tu mulai benriu RFR ulah recommend bat ngilapha untuk kumbagalen mendai ka basuk banyo scheme pihak lik durip pihak lik mud ko bisau scheme la pisong na ying sutai ai wo kuna bas mur la caya yo scheme nakaliang juga tiga officer dari health department ibadon lang baro bat ki kontraktor ki nong tray jon kontraktor ki balas lang jing tray piati it's not a matter of joke hapadle bu conference ting don bisa ki accept ya ka proposal nga hapadle no ka level ng chief minister tega soba ay kubule ya borok ki officer nadu ikong Dr. Lungdo ibala letno badi Dr. Lungdo ibalawan bat banta ko district medical and health officer but borok ki official jong health department kini ki backbone kini ki ground force ladam day na ibawan yang ladam day ni Dr. Lungdo bat ki official jong engineering wing jong department kapat ka jong ban follow up ka scheme ban yo ya ban penrung ban approve na po ya planning nang ta ban poi pat ya ka sa po finance ban yo ya sanction kachimpor nakaway ka table ki apsong ki series of meeting tender committee ki hapsong sa ki approval committee kini gubon te hakaji ayanti nga soban ay kublay na banda jong pi borok kinong sunong jong lumparing pelun bat ka konsensi hi borok koy kabakan long ka jarap sibon ya kitu ki kamtam kitu ki duk kusuk bat ya borok hi ki emergency case don ki bamansa ka accident ni ki babor ki babutoy ki ba let's say ada report pan haklung ni ki ba yo kan sari simpang supo pangkli pre pinher menurut kampe pinher sangat harus po dispensary laban lan ni sulung sibil murki emergency playo ban jing sumar ka pro tu ai tangne mo dokter te kana ka di ka jumuntoy jung ki ginong song jung ka lumparing pulun bro koy